Swastiastu. Ingi dedane semeton krama Bali sendedahat uang yang titiang. Titiang Nyoman Swije, dosen Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, muali jagi matur sematre indik pepelajaran bahasa Bali. Dedane ring galahe sane luwih hayu puniki, titiang jagi nguningayang indik pepelajaran wilangan bahasa Bali. Bilangan bahasa Bali. Nah, sane sering kepireng nggih punika wilangan ketekan. Wilangan ketekan ring bahasa Indonesia mewaste bilangan hitung. Nggih. Yening ring Bali mepetekan nganggen bahasa se. Dua, telu, pat, lima, enam, pitu, kutus, sia, dasa. Se nika patah ring besik. Nanging yang mempetekan nanti nak orang besik. Se dua telu, pat, lima, enam, pitu, kutus, sia, dasa. Se dua telu, pat, lima, enam, pitu, kutus, sia, dasa. Melajah malu ningehang tutur guru apa ngengal bisa. So niki besik satu siji satu se. Nah, ring bahasa Bali duaning bahasa Bali meduwe wangun alus satu nika besik utawi se bahasa halusnya ne siki. Dua bahasa halusnya ne kali. Telu bahasa halusnya ne tiga. Pat utawi papat bahasa halusnya ne yana ngaraosang bahasa Arab pat yene mangde tada halus meliakidik papa. Pepat ring leleng papa. Lima pun iki nenten-nenten wangun halusipun. Wenten nak ngaraosang lelima. 6 wenten nak ngeraosang 6 sampun halus doning halus dan tinen-tenen patah kadi siki kalih 3 4 5 6 pitu wenten nak ngeraosang pepitu dados pitu kutus. Nah, jadi astun wenten kuruna ulu atau wolu ya bahasa halus kuruna kutus sakewanten yang mempertekan tetap kutus. Titiang jagi mereka sareng kutus nenten sareng ulu nenten laris benten kuruna sia punika bahasa halusnya ne sango nanging kuruna sango puniki nenten sami keangen ngaraosang sia tiang menyamu ajak sia tiang melajah bahasa Bali ajak sia titiang melajah bahasa Bali ajak sango nenten-nenten. Sareng sango nenten-nenten. Sareng asia. Nanging sango puniki jagi manggen bali bos. Nah, ngelantur dase. Dase dalam nenten meduwi wangun alus. Ajak kuda kemo ajak dase. Sareng kuda lunga mereka titiang sareng dase mereka. Naris wenten kruna solas lintangan ring adase medaging las solas nanging sering kecinga solas jatine tulisannya tetap ya se nika sa tulisannya solas tulisannya salas bacanya selas radis yening mau bahasa halus titiang makin nganggen kruna 11. Nah, ring bahasa Indonesia 11, ring bahasa Bali tidak nganggen 11 bahasa halus. Ajak kuda kemo ajak solas. Nah, mahasiswa bahasa Bali ring mahasiswa prodi bahasa Bali sareng 11. Akeh nyane 11 diri 11. Laris benten roras siji loro 11 rowelas. Nah,
titiang sampun makarya sawetara 12 warsa. 12. Bahasa Indonesia 12. Bahasa Bali roras. Ya diastun sekadi aturang titiang iwawu lintangan ring adasa medaging las nanging khusus niki kruna kruna kalih kruna dua dan nak orang 12 nanging rolas saru niki terus roras gitu. Nanging bahasa halusnya nih jangan ngangge istilah mungkin rowelas. Daris telulas bahasa halusipun 13. Duk tanggal 13 sane lintang titiang sampun daler ngwedar ini bahasa Bali 13. Raris benten 14 kewah ngeraosan 14 daging ini panglomping 14 panglomping 14 bahasa Arab alusipun 14 15 ninten medebe wangun alus ajak kuda kemo Pak Man titiang jagi tangkil ke griya sawetara sareng 15 diri 15 Raris wenten kruna 16 kewah handuk ngeraosan 16 bahasa alusan mungkin 16 nggih 16 Raris 17 bahasa alusipun tetep 17 yening jagi langturang saking 11 12 13 14 15, 16, 17. Nah, raris kudus nenten wenten nak ngaraosan kudus las. Gentos sango anduk pelekudus. Nggih, pelekudus taler nenten medebe wangun halus. Ya diastun wenten kruna kudus halusipun 8 nenten nak ngorang 18 nenten wenten. Pelekudus. Sio ngolas, sias tulisannya siang ngolas, sio ngolas. 19 sio ngolas taler nenten wenten alusipun. Ya diastun wenten kruna sango nenten anak ngeraosan sango welas. Sio ngolas. Kalih dasa. Duang dasa 20 kalih dasa. Akeh anake ngeraosan kalih dasa niko duang dasa pinaka imbe mangkin warsa kalih tali selikur sane lintang warsa kalih tali kalih dasa ya duang tali duang dasa bahasa lesipun kalih tali kalih dasa sampunang duang tali duang dasa yening membahasa halus duk warsa duang tali duang asa sane lintang iwang bahasa duit dua lima bahasa halus yening bahasa halus duk warsa kalih tali kalih dasa sane lintang titiang memulihkan dana ibah penelitian ring warsa kalih tali kalih tali selikur yening sampun lintangan ring duang dasa kalih dasa medaging imbukan api wuhan kruna likur mawali kesel selikur 2 likur 3 likur 4 likur selikur wenten bahasa halusipun jatine sakewanten nenten ke angin sikilikur nenten nak ngeraosan sikilikur tanggal kuda lakar kemot tahun kuda tamat wawu warsa kalih tali selikur puniki dan wenten anak ngeraosan sikilikur yen 2 likur wenten kalih likur sampunang ngeraosan 2 likur ring warsa kalih tali kalih likur sane jagi rauh titiang mederbe pengerencana jagi makarya ageng kalih tali kalih likur taris 3 likur bahasa halusipun 3 likur 4 likur. Nah, raris kruna
duang dasa limo, nenten-nenten nak ngeraosang duang dasa limo. Sampun mengentos antuk selawe, sebenang, selawe. Selai puniki kruna wilangan gebogan sampun nenten kantun wilangan napi wilangan ketekan. 1 likur, 2 likur, 3 likur, 4 likur dan wenten anak orang 5 likur. Selai nenten medebe wangun halus. 6 likur, 7 likur, 10 likur. Nah, driki kurna ulune mangke. Yen ring dasa miwah kudus, pelek kudus wastane nenten je kudus 11, nenten je wolu dasa nenten. Nggih, dasa wolu tapi pelek kudus. Nah, pelek kudus. Mungkin ring 28 nggih. Nanggen kuna ulu likur. Kudus likur nenten-nenten ngrasa. Ketah ulu likur. Nah, genten. Raris wenten malih selanturipun sia likur, duang dasa sia nenten kepatutan. Sia likur nenten kepatutan. Sane kepatutan 9 likur. Raris 3 dasa. 3 dasa basa halusipun 3 dasa. Pianak titiange sampun moyingse 3 dasa warsa mangkin. Nah, 3 dasa 3 dasa. 3 dasa besik, 3 dasa 2, 3 dasa 3, 3 dasa 4. Nah, 3 dasa 5 malih mengentos wasta pesasur utawi sasur. 35 daler wilangan gebogan wastanipun. Wilangan gebogan inggih punika wilangan sane sampun meduwe wasta niri-niri saking selai. Selai, sasur, setiman, 50, telung benang, 100, kerubelah, lebat, satak, samas, domas, telung atak, nembang sit, siu, sango 900 sampun nika. Inggih dedane semeton sanedahat wangi yang titian. Ringgalah sane becik puniki amun nika riyen titiang matur inik wilangan. Ringgalah selanturnya nih jagi malih yang titian. Wenten mengudang-udang soroh kuna wilangan, wenten wilangan pahan, wenten wilangan gebogan, wilangan ketekan, wilangan tanjanten, pepasten wilangan. Matur semua matur ing uratian dene sareng sami menawi tewenten sanenten manut ring arse titiang lungsur agung pangapuri. Inggih putang titiang untuk para musanti. Om Santi Santi Santi. Oh.